ste kapitene na centru, tu su Košutić i Šaula. Evo i sastava timova. Radnički Imel počinje u sledećoj formaciji: Ljujić, Divac, Lučić, Paunović, Milojević, Tešović, Muf, Đukanović, Košutić, Šipčić i Šubert. To je nova formacija koju je postavio Branko Rašović, nekadašnji reprezentativac Jugoslavije, sada trener Radničkog Imela. Trener Vojvodine Jovan Kovrlija odredio sledeći sastav. Vojvodina na ovoj utakmici igra u belim dresovima: Brzaković, Vujović, Sabo, Jezdimirović, Šaula, Šarčević, Vukov, Teljigović, Kuntić, Mihajlović, Samardžić. Praktično najbolji tim Vojvodine, jer igra i Teljigović koji ima 2 žuta kartona, nema jedino Bajčetića koji je ove sezone već postigao 3 gola, ne igra zbog povrede. Glavni sudija ovog meča je Miroslav Šarac iz Pančeva, pomažu mu Vladan Vićentijević Kraljevo i Srbomir Anđelković iz Kruševca. Počela je utakmica, lopta za fudbalere Radničkog. I sigurna intervencija Zorana Ljujića. Mlad golman, 21 godinu ima Zoran Ljujić. Jezdimirović, prilika za udarac, učinio to Jezdimirović i 1:0. Opasan šuter Goran Jezdimirović koji je ove sezone već postigao 3 gola. Ovo je njegov 4. prvenstveni pogodak. I 1:0 za Vojvodinu u 8. minutu utakmice. Vidjet ćemo to još jedan put. Udaljenost oko 25 do 30 metara i savladan je Zoran Ljujić. Neopreznost igrača Radničkog. Vidjet ćemo šta će učiniti kapitan Radničkog Duško Košutić. Da li će uputiti centaršut? Verovatno hoće, sudeći po zaletu. Izvanredno i odbranio je ovo Brzaković. Divna prilika koju je propustio Radnički. Vrlije, zaista posle primljenog gola Radnički je krenuo u napad, imao jednu šansu, propustio Nenad Đukanović, odnosno izvanredno je odbranio Brzaković. Pokušao je sada Tešović, izvanredna prilika, Šubert, šansa za izjednačenje, Šubert i gol. Ne, stativa i ipak pogodak. 1:1, ja sam to za koju sekundu ranije najavio. Zaista je bila izvanredna prilika, iskoristio iz drugog puta Vladimir Šubert i 1:1 u 14. minutu utakmice. Izvanredna akcija Radničkog Imela. Vladimir Šubert, 1:1, da vidimo to još jedan put, divna akcija. Pogledajte dribling Šuberta, bacio je na zemlju Brzakovića, pogodio stativu, srećom bio je priseban da posle toga pošalje loptu u mrežu. 1:1. Vesko Mihajlović, prilika za centaršut, interveniša odbrana Radničkog, izvanredan šut i umalo da to bude pogodak iskusnog Darka Vujovića. Pored lopte je Teljigović. Interveniše Ljujić, malo nespretno i to je ipak pogodak. Nespretna intervencija mladog golmana Zorana Ljujića. Nije se snašla ni odbrana Radničkog i posle ovog kornera koji je izveo Teljigović, Vojvodina vodi sa 2:1, da vidimo to još jedan puta. Evo, pogledajte, Ljujić. Tu Šipčić, kombinacija sa Košutićem, Šipčić. Evo prilike, Šubert, prilika za Šuberta i slabo je šutirao, ali neko je vukao sve vreme za ruku, čini mi se da je to Šarčević, Šuberta. Ide Šipčić, po desnoj strani sada Paunović, prilika, Muf i 2:2. Izvanredna akcija, Paunović, Muf, 2:2. Zdenko, Muf, kažu Gerd Miller Radničkog Imela, zaista je efektno postigao gol i 2:2 u 35. minutu. Da vidimo to još jedan put. Dragan Paunović, mladić koji je stigao sa Liona iz Hajduka, lopta prema Mufu i Zdenko Muf postiže svoj 4. prvoligaški gol ove sezone. 2:2. Da vidimo sada ovaj kontranapad Vojvodine, ubacuje se Vesko Mihajlović, uvek je šansa kada je Vesko Mihajlović u 16-tercu. Šipčić samo do Šaule, Vukov, po desnoj strani Kuntić. I dalje Kuntić, prilika za Vojvodinu.
Vesko Mihajlović. I da vidimo sada da li je to rukom spašen ovaj gol. Da, crveni karton za jednog igrača Radničkog koji je rukom spasio pogodak. Automatski isključenje i 11-terac za Vojvodinu. To je bio igra sa brojem 4, Dragan Paunović. Spasio je siguran pogodak posle šuta Mihajlovića. I 11-terac sada za Vojvodinu. Kuntić, siguran udarac i 3-2 vodi Vojvodina. 44. minut utakmice, pogledajmo još jedan put udarac Zorana Kuntića, njegov treći prvenstveni gol ove sezone, drugi iz 11-terca. Za Lučića, Milojević, Košutić, odličan pas prema Mufu, šansa za Radnički, Muf i bit će to pogodak, da, 3-3. Zdenko Muf, izvanredna akcija, ponovo Zdenko Muf u stilu Gerda Millera. 3-3. 10 minuta igre u drugom poluvremenu, drugi gol na ovoj utakmici Zdenka Mufa, njegov peti prvenstveni gol, vidite kako se ubacio iz drugog plana, vešto je lobovao Predraga Brzakovića, 3-3. Pedeset peti minut utakmice, sada sa centra kreću igrači Vojvodine. Izvanredna igra, zaista, evo Branka Rašovića, Vukov, centar šut prema Mihajloviću i interveniše Zoran Ljujić. 4 u kornerima za Novosađane. Pored lopte Karić. Ljujić je nesiguran i gol. Iskoristio njegovu grešku Samardžić. Ispuštena lopta. I 4-3 za Vojvodinu. Neoprostiva greška Zorana Ljujića. Da vidimo to još jedan puta. Karić je izveo korner. Zoran Ljujić je imao loptu u rukama, međutim ispustio je. Bio je tu pored njega Samardžić i poslao loptu u mrežu. Vojvodina vodi sa 4-3. Prilika za kontranapad. Nema ofsajda, ide sada Samardžić, strela četvrtog gola za Vojvodinu. Centar šut prema Kuntiću, Vesko Mihajlović. Slabo je šutirao sada Vesko Mihajlović.